Right, naand julle, naand almal, naand Facebook. Is altyd baie lekker om saam te kuier en die koning van die konings te eer en te verheerlik en te aanbid. As jy vanaand inskakel en jy kuier saam met ons praat oor die nuwe verbond, ons praat oor dit wat die Heilige Gees doen en vanaand se tema not a struggle to become. Ons beklei nie om iets te word nie. So, ons is in Christus wat hy ons gemaak het om te wees. We're not struggling to become. Alright, so ons gaan net so sit en dan gaan ons bid. Abba Vader, Jesus en Heilige Gees, dankie weer eens vir hierdie besonderse tyd, dat ons gaan uitkoop as bruid, as seuns, as dogters, as skoongewaste, bloedgewaste, geesvervulde bruid van die bruidegom. Dankie vir die voorreg om vanaand u naam te kan aanroep en te weet dat u die enigste naam is, die lewende God van die heelal. En Here, in u naam tot u sal ons beleef en sien hoe u hierdie wêreld, hierdie stelsel deur u kragtige liefde, deur die kragtige redding en deur die kragtige bloed met die Heilige Gees wat in elke gelowige werk verander na dit wat u dit gemaak het om te wees heel in die begin. Mag U ons help om die blauwdruk van die hemel to let your kingdom come. Ons hoogste roeping, ons hoogste prioriteit, ons hoogste agenda maak. Omdat U gesê het, waar daar lig in die duisternis skyn. En omdat U wat lig is in ons woon, is dit vir ons 'n voorreg om uit te gaan en hierdie lig te deel met hulle wat U nog nie ken nie. Sal U vanaand op U kosbare manier, Gees van God, elke woord, elke versie, elke sin wat ons lees, lewendig maak. Mag dit wees soos 'n tweesnydende swaard wat indring tussen murg en been en siel en gees. Mag dit indring tussen ons eie gedagtes en die waarheid. Mag dit indring tussen wat ons dink reg is, sodat ons in u gees sal weet wat reg is. Mag dit ook 'n hamer wees wat dit wat moet afgebreek word, afbreek, sodat u kan bou en nie kan skep in ons dit wat u in ons begin het deur die Gees. Dankie vir die voorreg om deur u as God beset te kan wees, 'n bevatter te wees van dit wat in die hemel is, gevul met u glorie, met u heerlikheid. Ons eer en ons aanbid u met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele wese, met ons denke, alles wat in ons is, kom lê ons voor u neer. En ons gebed is, Here, soos u wil. Dankie vir die amazing voorreg, ons loof en prys u daarvoor. Dankie dat ons vanaand as gemeente reg oor die wêreld een kan wees in u en een in geloof, een in gees, een in liggaam, in Jesus naam. Amen. Amen. What a blessing. Alright, ons begin met Matthew chapter 9. Carol, nice and loud, so dat almal kan hoor. Why is it that we and the Pharisees fast often? That is, abstain from food and drink as a religious exercise, but your disciples do not fast. And Jesus replied to them, can the wedding mourn while the bride is still with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. And no one puts a piece of cloth that has not been shrunk on an old garment, for such a patch tears away from the garment, and the worse way tears. Neither is new wine put into old wineskins, for if it is, the skins burst and are torn into pieces, and the wine is spoiled and the skins are good. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved. So there's a lot of wisdom and a lot of depth, baie diepte wat Jesus uit hierdie gedeelte uit aan die Fariseërs antwoord en aan die disippels van Johannes. Is daar iemand wat iets wil sê, wat in jou hart ingeval het, toe jy hierdie gedeelte gehoor het vanoggend al, wat jy dalk net met ons wil sê? Yeah, you can. I've come to realize, through reading this, that the Lord takes certain people and certain things out of your life. But it's for your own benefit to His glory that He will make your path straight, make you grow in Him, to grow stronger. Some people are bad for you, some people are good for you. And I find in my life that the closer I get with
more understanding I'm getting of God's word, the more certain people are just leaving my life. And I just say thank you, Lord, because He knows what's best for me. And the same thing applies here when it says that you can't put new wine into old wineskins. So there's certain things in your life that you have to let fall away if it's in the word. Cannot mix, cannot be together. Ja. Like the good and the bad cannot work together. That's us. And I'm applying Right. to my life. My kleindogter en ek ons kyk 'n film Finding Nemo. Most of you must have seen it. It's a beautiful movie, an animation movie. En elke ding wat sy sien, dan wil sy ek moet in real life, moet dit in real life gaan wys. So die haai Bruce met daai lelike tande, dan sê sy show me a real life shark oupa. Moet ek nou vir haar real life haai wys. En ek moet vir haar real life hammerhead haai. Dit was presies 3 haie fish are friends en hulle mag mos nie die visse eet nie. En nou wys ek vir haar die goed, toe kom maar 'n prentjie op van 'n haai met 'n polisiehoedjie. En sy sê, I want to see a police shark. En ek wys haar, ek sê, but there's no police shark, all sharks are bad. Dis maar net 'n prentjie. Sy sê, I want to see a policeman then. En ek Google vir haar policeman en ek wys vir haar policeman. Sy sê, oupa, can you Google me a bad guy? Ek sê, wat? Sy sê, a bad guy. Ek sê, kom ons kyk man, ek Google bad guys, en dan kom my ou op, hy lyk soos George Michael, hy ou wat so mooi gesing het in die 80s. Onthou julle hom, Andre, het mos George Michael gewees, wat so mooi liedere gesing het. Ja, daar's hy, julle weet presies. Sy kyk hom soos, sy sê, oupa, dis 'n mooi bad guy daai. So I understand exactly what you say, Carol. Some people are bad guys, but they are good-looking bad guys. En jy wil hulle in jou lewe hê. En dit is ongelukkig die feit van die saak. Baie keer dink jy ouens, hulle lyk so goed en alles gaan net mooi uitwerk. And then they actually turn out to be bad guys, bad people, for that matter. It could be male or female. En ek het net ek het natuurlik lekker gelag. Dis ek van, dis juist die people, die mense waar jy vanaf moet wegbly, wat jou oupa vir jou voor gaan bid. Those bad guys are bad for you. En sy vertel my toe 'n storie, sy sê sy was Vrydag in die naughty corner. Want sy is in Tom se team. En Tom is naughty. En omdat sy in sy team is, nou sy ook naughty. So hulle het saam in die science klas se deur gaan klop. Toe sê ek, oupa, gaan baie vir jou moet bid, want ek sien hierdie bad guys wat so goed lyk, vat jou van die wal af in die sloot in. En jy sê, ons almal is so. Partykeer lyk goed vir ons mooi, en dinge lyk vir ons reg, but there's something I want to say. When Jesus lives in you, you don't judge people anymore. Whether they are good or bad or evil or not evil, or even if they're Satanist. You look at a Satanist differently from when you were under the right-wrong thoughts. Alles moet in 'n boksie inpas. Dan begin 'n mens besef dat die lig gaan of mense na jou toe aantrek en of mense van jou wegdryf. Want die lig wat deur jou skyn is hy. Let there be light. It's his light. Andre het dit vanmôre so mooi gebid. Wanneer God dit sê, wanneer hy sê dat hierdie lig skyn, dan skyn dit. It just lets things get out of the way. So hierdie lig is in ons, want hy kom woon in ons. So some people that you think are going to run away are actually going to run to you. And they might look like bad people. You might not have chosen them. En ouens wat jy gedink het great mense is, soos die haai met die polieskapie op, imagine, jy maak die duiwel skaapwagter, want even if you put a police cap on a shark, you're still in trouble if he's in the water. You're still in trouble. So, nou dink ek maar net, hierdie gedeelte het soveel diepte in, want Jesus sê, as hy in ons bly, dan is daar sekere goed wat ons nie meer hoef te doen nie, wat reg lyk. That's what this is about. Dit lyk reg, dit lyk goddelik, dit lyk mooi, it looks like the right thing to do. En miskien moet ons eerder die vraag vra, Heilige Gees, wat wil U doen deur my in hierdie situasie? Ek iemand mag dalk na my toe aangestap kom, of aangetrek word in die lig, wat ek eintlik nie meer wil gesels. En ek sê eerder met daai, want onthou ons almal wat vanaand hier sit, en julle wat luister, you have a prerequisite
You walk into a room en dan staan jy daar en jy kyk rond en dan nee, ek sal nie met daai mense, daar's iemand wat ek dalk ken of daar's iemand wat ek mee kan gesels. En gou kom jy agter jy fit hier in of jy fit nie daar nie. Jesus sê eintlik vir hulle, weet julle wat, die disippels van Johannes verstaan eintlik nie wie ek regtig is nie. Dit moet so verskriklik wees. Ek bedoel Johannes loop rond en preek oor bekering. Hy's eintlik 'n great pastoor in sy tyd. I mean, he was the one paving the way for Jesus. En sy disciples staan by Jesus en verstaan nie regtig dat Jesus is wie hy sê hy is. Hy staan reg voor hulle. And they don't really, the penny doesn't drop. I mean, they're good guys. They're not doing anything bad. Hulle volg vir Johannes en hulle doen wat Johannes sê. As Johannes sê vas, dan vas hulle. Nou as ek 'n disipel van Johannes was, ekskuus, ek weet julle ouens wat op Facebook luister, ek sou baie lank gevas het as ek saam met Johannes was, want ek is nou nie ou wat daar van sprinkane eet. En ek sou gevas het sonder dat hy my gevra het om te vas. Because really, surely, ek bedoel, come on man. As ek nou vanaand vir julle sê, ek het 'n paar delikatesse vir julle daar in die yskas, lekker ijskoue kokkerotte wat ek op stokkies vir julle gesit het, die heerlikste skerpioene, ek het 'n bietjie deep fry, en dan natuurlik sluit ons vanaand af met die heerlikste groot bottersprinkane uit die Klein Karoo. En I mean, that does not sound appetizing to me. For some people, your mouth might be watering at the very moment, but that's not my cup of tea. Nou kom hierdie ouens, en hulle kom sê, Johannes sê ons moet vas, en die fariseërs vas, met ander woorde, wat sê hy eintlik? Hy sê die NG Kerk vas, hierdie AGS gemeente hier vas, hierdie Methodiste Kerk vas, hierdie Presbyteriaanse Kerk vas, hoekom vas hulle nie? Onthou ons moet inlees in die konteks waar ons staan. Ons lees nou van die fariseërs. Wie is die fariseërs? Wie is Johannes? Dis amper so goed, ek sê, raaidag bonke is in die dorp en hy sê ons moet vas. En Jesus sê, guys, as die bruidegom by die bruid en die gaste is, wie gaan vas? Ek bedoel, ek verstaan as die bruidegom, wanneer hy op honeymoon gaan meer belangstel in sy bruid as die kos. That is normal. That's how it should be, niemand van ons het eintlik geëet op ons honeymoon, ja, Andre. Kos was sekundêr. Alhoewel voor die tyd is kos belangrik, totdat ons op honeymoon gaan. Dan, dis net die vrou wat worry oor kos. Ek bedoel, ons worry nie oor kos nie, ons is op honeymoon. We have a platter in front of us, we don't worry about food. What do you mean? This is what it is. This is wat Jesus hier sê. Jesus sê, julle het die bruidegom hier by julle, hoekom gaan julle wil vas? Come on, this is a party, let's enjoy, here I am. So ek dink ons vergeestelik goed baie keer, en dan kom Jesus aan sy beautiful goed. Hy sê, jy kan tog nie 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed sit. So Jesus sê eintlik vir hulle, julle dra 'n jas van 'n denominele identiteit, of julle sê eintlik, ons is fariseërs, en hierdie groep is skrifgeleerdes, en hierdie groep is disippels van Johannes, en daar's Jesus se disippels, hulle was nie hande nie, hulle maak wat hulle wil, as genoem rebelle daai, en hulle vas nie is nie, en julle loop met 'n kleed rond, maar die kleed wat ek vir julle wil gee, pas nie by die kleed wat julle aan het. This is what he's actually saying here. Julle kom, en julle het 'n idee van hoe dit moet lyk, julle het 'n idee van hoe ons aantrek, die police cap op, en actually you don't understand, you need to take that off, want jy kan nie die twee, dis so goed ek kom, ek kyk baie keer, my denke is wit swart denke, totdat die Heilige Gees met my begin werk, dan begin ek buite kan die boksie ding. So ek is 'n baie, ek weet nie of dit my persoonlikheid is nie, maar ek is nie eintlik 'n grys mens nie. It's either right or wrong. It's either positive or negative. Daar's nie vir my 'n positiewe, ek sê bitter selde ja nee. Because it's a contradiction. Wat ja nee? Is dit nou ja? Nee. So ek nou sê ja, langer sê dan sê ja nee. So is ja. Ja nee is nee. You confuse me. So hier staan Jesus en hy sê, julle verstaan nie, julle moet hierdie jas uittrek. Julle kan nie 'n nuwe kleed oor 'n ou. Now imagine this. Die oudste T-shirt in jou kas, wat al vol gate gevreet is, wat lekker dra, ons weet, daar's 'n T-shirts, daar's 'n kouse, die vismotte het hom al goed bygekom. En jy trek hom aan onder 'n splinter nuwe Carducci suit. En jy loop rond in die dorp met hierdie gate T-shirt en vuil kol op met hierdie splinter nuwe suit.
does it really work? Ek is besig om 'n nuwe mode te bemaak, die ouens op Facebook, relax, please don't go out and do it tomorrow. Ek kon nie verstaan toe die nuwe mode begin van ouens wat hulle broek hier dra, en dan hulle slaapbroek wat dan so ver uitsteek nie. Ek wil nie die ou se broek optrek. What's wrong with you, brother? You are in public. En ek wil hom sommer so wedge in daai jean, dat hy net bietjie kan maniere kry. But dis mode, en hulle dink is cool. So Jesus kom en sê, ouens, julle fashion, van hoe die julle verstaan wie ek is, does not fit me. And what I'm trying to tell you, you cannot comprehend. You want to put a brand new suit over an old rotten rag. Doesn't work like that. Dit gaan nie saam nie. Dit werk nie. Dis soos 'n ou wat net onder 'n kar uitklim, ek weet Sander, jy gaan mooi verstaan, wat sy lyf vol olie is en sy hande vol olie, en as jy 'n kar werk, dan vat jy partykeer in jou gesig gesit juk, en dan vat jy hier in jou oor en jy krap jou oor, en jy staan hier en jy krap jou nek. You don't know you're full of oil, because you can't see it. Jou hande was vol olie, nou is jou gesig vol olie, dan kom jy in die kombuis in en jy sien jouself daar in 'n spieël of 'n ding, dan besef jy so jy lyk. Imagine, jy gaan met daai vuil olie lyf, en jy klim net so in die bed vanaand. Ek weet nie of ouens in Hillary is wat dit doen nie, you need serious counseling, but that's not on. It doesn't work. Jy kan nie op 'n Egyptiese 6,000 thread linen gaan lê met so 'n lyf nie. There's something seriously wrong. That's what we do with Jesus. We want to bring this perfect God, fit him into our broken world, according to our paradigm. Dis waaroor die nuwe wyn gaan. Jesus sê nie die nuwe wyn kan nie pas in die ou wynstok nie. Jesus sê, moet dit nie daarin gooi. Moet dit nie daarin gooi. You will do more harm. You will do more harm. Moet dit nie daarin gooi nie. Period. So as jy by Jesus kom, en die konsep van wat die Heilige Gees jou wil leer, wat hier staan, jy kan nie hierdie nuwe wyn in 'n ou leesak gooi nie, hy gaan bars. Dan sit partykeer beter om wysheid te gebruik en stil te bly, as jy sien iemand verstaan nie die in Christus lewe nie. Do not shove it down someone's throat. You'll do more harm. You'll actually chase them away from Jesus. Jesus raak nie met hulle besig en sê vir hulle, weet julle wat, julle het nie 'n clue. Johannes en hy breek dan nie af nie. Hy sê net vir hulle, luister, it's either you wear this one, this is your jacket, or you wear the new one. It's your choice. Of julle vat hierdie nuwe wyn en julle laat toe dat dit julle denke bevrug en dat hy julle kom. En dis interessant, nee. Toe die Heilige Gees oor die mense in die bovertrek vaardig word, wat het die mense buite gesê? Wat het die mense wat in die straat was wat hulle hoor praat het sê? Hulle is vol soetwyn. Hulle is vol soetwyn in die 9 uur in die oggend. Isn't that amazing that what Jesus said was a prophecy that God fulfilled that very morning when the Holy Spirit was poured out? Why? That was the new wine he was talking about. He was talking about something that couldn't fit in your paradigm. This is not just going to a temple. This is, I'm going to make this body the temple. This is, I'm going to break down die skeidslyn en die paradigmas, and I'm going to fit myself into a human body. And that was the incarnation of Christ, Jesus Christ. He came and he first showed us what it looks like, and that it's possible. En wat het die Fariseërs gedink toe hulle Jesus sien? Hulle het nie regtig gedink hy is die seun van God nie. Wat het die skrifgeleerdes gedink toe hulle hom sien? Hulle het nie regtig gedink hy is die seun van God. They had a paradigm block. They couldn't see the new wine. You cannot see Christ if it's not revealed by the Holy Spirit. Ons is vanaand so bevoorreg, ons staan na die kruis, ons kan dit sien, ons kan dit beleef. Jare gelede, ek was 16 jaar oud, lees ek 'n boek, en die lyn wat in my gedagtes ingebrand het vir my hele lewe lank, onthou ek dit, ek vergeet dit nie, is 'n lyn wat geskryf word deur hierdie outeur, waar hy sê, Christianity is not a struggle to become. It's not a struggle to become. It is a choice to let Jesus be. It's not a struggle to become something. It is a choice to let Jesus be. It's not a religion. Jesus het nie 'n nuwe religion kom begin nie. Hy het nie 'n nuwe groep mense kom teach nie. It's a lifestyle. There's a big difference. The one is behavioral change.
The other one is a new creation. So, as hy praat oor die nuwe wyn, dan probeer hy eintlik sê, do not try and fit Christ into old thoughts, old patterns, old paradigms, ou denke, ou denkwyse, godsdienstige denkwyse nie. Laat die Heilige Gees jou completely herprogrammeer. Make you free. He make you free. Pastor, as ek net iets gaan sê, waarvan het hulle die wynsakke gemaak? Van leer. Van leer. Ja. Nou wanneer 'n mens wyn in die wynsak gesit het, die wyn, die leer, dan uitgestoot wat hy gas mos Ja. hy uitgestoot. En wanneer daai wyn klaar is, daai sak kan nie meer uitstoot nie. Nou is hy al klaar, Hy's gerek tot sy volle potensiaal. Ek sê af sy maksimum. Nou die nuwe wyn daarin sit en hy het nergens op te Hy sal gaan nie. bars. Dan bars hy. En dan val hy duur kosbare wyn op die Wanneer grond. Christus in ons inkom, ons is vuil, dan maak hy ons rein. Hy steriliseer jou, sodat sy gees in jou kan bly. So wanneer die gees van God in jou is jy sterilised. Ja, ek weet nie van sterilized nie, maar ek weet ek is 'n new creation as hy in my kom bly. Hy gaan ons nie in 'n vuil plek kan bly nie. O, ek verstaan wat Tannie bedoel, maar ja, hy sterilize jou nie. Hy is die Hy is sterilization. sterilisation. Ja, Ek het dit ja, net vir jou gesê. Ja, Dan ja. leef jy van hom af. Vanuit hom. Van Amen. jou af. Amen. Jy leef 'n nuwe waardesisteem, want jy leef vanuit sy karakter, Ja. trek sy waardesisteem. Ja. So dit wat uitkom, moet hy wees, nie van jy. Nie 'n menslike effort saam met hom nie. Just back off and let God be God. Let him have his way. Let him have his way. Sorry, just to add to this, the visualization I get, because I'm a visualizer, I see something, I see the picture. I look at this and when I see that a man mustn't put on an old cloth, or put a new cloth over an old cloth. When you come into Christ, it's as if he's putting a new robe on you. And he's covering you with his robe of righteousness. That you are a new creation, that you stand out for him. Yes. That other people can see him in you, so that they will want what you've got, because he is now being, his light is now being shown out. You might not see it, but when you walk into a shopping center and people see you, something attracts them to you. What is Correct. it? It's the light of Jesus Christ Amen. that shines through us. And that's how I look at it. The old cloth is being removed before you go underwater. When you go underwater, that old cloth is being removed. When you come up, you're covered with the robe of righteousness. Amen. And that is why you become a complete new person. Ja, dit is I can't visualize it. dit is letterlik, it's a bit graphic, but actually when you go into the water and you come out, you're naked. Because there's no covering from man anymore. All the paradigms, all the concepts, all the ideas that we have is stripped away. And you stand there fresh, new, brand new. And now the identity is the new robe. Die polisie uniform wat nou oor die bad guy hang, wat nou 'n nuwe mens is, nee, amen. Wat is ons volgende vers? John 7. That's you, Gerard. 7:37-39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat jy sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Is vir my so beautiful stukkie die. Baie keer dan in my eie lewe het ek die idee gehad dat as ek baie bid en dan gaan ek salwe nie. As 'n jong man, veral toe ek jong tot bekering gekom het. So ek het baie tyd in gebed spandeer, baie. My ma het altyd vir my gesê, my kind, jy moet, maar wil nie sê jy moenie bid nie, maar jy moet meer huiswerk doen as wat jy bid. En ek het op daai stadium regtig meer gebid as wat ek huiswerk gedoen het. Nie omdat ek nie gehou het van huiswerk nie, but I just wanted to spend time with Jesus. En dan moet 'n balance wees. So, my een dosent het gesê, don't be so heavenly minded that you know earthly good.
dat jy niks nie beteken nie. So, daar moet 'n balans wees tussen wat ons met Jesus doen en ons het uitvat. Maar hierdie gedeelte is my so beautiful, wat Gerard nou gelees het, waar hy sê, as iemand my soek, want dis die versie net voor dit, vers 36, as iemand my soek, dan moet hy net kom en hy moet van hierdie water kom drink. Want as jy my soek, het jy eintlik dors. Dis wat dit eintlik beteken. Jy het dors, jy het 'n behoefte, jy het 'n nood. En wanneer jy van Jesus drink, dan vul hy jou so, dat jy nooit weer nodig het om na 'n put toe te gaan, soos die put van Jakob en water te trek en te drink nie. Die bron is nou binne in jou. En dan word jy oordek met 'n nuwe paradigm. I don't have to drink, I'm not going to get thirsty now, want die fontein is in my. Ek kan nie weer dors word nie, en die fontein is nou in my, ek wil dit net laat vloei. I'm drinking now from him, continuously, want hy woon in my. So die Heilige Gees kan nie in iemand bly, en dan het hy nog 'n lek nie, 'n leemte nie, 'n void nie, 'n behoefte nie. As iemand sê, I desire more from Jesus, dan moet ons terugstaan en sê, is hierdie 'n belydenis, dat ek die Heilige Gees nie toelaat om deur my te vloei soos wat hy wil nie. Met ander woorde, I suppress him, or I stand against him, or I kind of grieve him, I sadden him, by wat hy doen. Of is dit 'n belydenis dat ek voel nie, daar's genoeg van hom in my nie. So as die fontein in my is, dan kan ek nie meer dors wees nie. Want daar's fonteine, daar's 'n stroom van lewende water wat nou uit my binneste vloei. This is not a way of thinking, it is a truth. It is just a truth. I just need to allow it now. En as ek dit nie beleef nie, dan moet ek die ou denke vat, die ou wynsap van I don't feel like this, Lord, I don't feel blessed, I don't feel anointed, I feel I need to pray more. Now, but who is in me? Who is really in me? Is he really the source of all peace? Is he really the source of all power? Is he really the source of all love? Is he really the source of all healing? Is he really the source of all righteousness? I need to ask myself that, want hierdie ou paradigm voel nie altyd so nie. Hierdie ou paradigm voel baie keer, I need more. En dis wat ons dan gedoen het, ons sê as mense, hulle moet na hierdie konferensie toe gaan, want by hierdie konferensie gaan jy gaan nou die krag beleef of wat ook al. Vir my deesdae is 'n konferensie, 'n suksesvolle konferensie, is as mense in 'n plek ingestap het en werklik bewus geword het van wie Jesus is en wie hy in hulle wil wees. En wanneer daai mense daar uitloop, hulle in die volheid van Jesus se glorie uitloop en nie sê, wow, what a powerful konferensie nie. Because I've seen people falling under the power, and 2 weeks later they're just the same. I've seen people being touched, really touched. Ek kyk video's, daar's nou 'n nuwe ding in Afrika, dan wanneer die pastore of die ouens bid, dan raak die mense hysteries. Ek het actually 'n video, julle kan hom kom kyk, ek kan hom vir julle plaas op die groep, ek wou dit nie doen nie, want dan verstaan julle nog nie waar dit gaan nie. Maar die mense raak besurk, hulle doen somersaults, hulle spring in die lug, hulle lyk of hulle karate doen, hulle spring op, jy sien ek stoele trek, dan sê hulle, that's the power of God. Dis chaos, man. Yeah. That's not the power of God. That's not what Jesus came for. Vir ons is ons kom, hooligans en fanatics en maalgoed te kere te gaan en te spring en te duik en somersaults te maak en maybe people can say, but Pastor, that's really the power of God. Let me tell you, if you stand outside, it looks like a bunch of lunatics that had too much to drink. Nou wanneer ek praat van, wanneer die Heilige Gees hulle is vol soetwyn, dan glo ek nie hulle het somersaults gemaak aan die bovertrek en agteroor geduik nie. They were praying so loud. They were full of joy. They were full of peace. They were speaking in languages that they didn't even know themselves, and people could hear that. And that sounded to them like that must be chaos. So mense moet versigtig wees dat hulle die krag van God soek. En dan hierdie attributes wat plaasvind, en hulle uitstap, en hulle nie regtig met Jesus geconnect het,
That's my concern. Do we really walk in and walk out with His fullness, or do we walk in, want ek praat nie met mense wat hom nie ken nie, nee, jy gaan na 'n konferensie toe, jy wil Jesus ontmoet, en hy deponeer deur sy gees homself in jou, and now you walk out of there, you have the same potential Jesus had when He walked this earth. Now let me explain that. Ons sê baie keer, Here, ek het 'n wonderwerk nodig. You know, something big, I need you to come and do a miracle. But if Jesus did not ask His Father to do miracles through Him, He just spoke to His Father about the capacity and the abilities His Father had, and He would then just speak it into life. So, Petrus kom en sê, ons moet belasting betaal. O genade, Petrus, wat het Judas met die belastinggeld gedoen? Nee, ek weet nie, Here. Die boeke bel en sê, ons het geld nodig, die ouens vra, wat gaan aan? Okay, Petrus, gaan vang 'n vis, die eerste vis wat jy vang, maak sy mond oop, daar sal geld in die vis se mond wees. Wie van julle het dit al getraai? Nee. So we have the same capacity that Jesus had, because it's Him that now lives in us through His Spirit. So our brain says, that's absurd. Nou vra ek gou, wanneer vloei die lewende water uit jou uit? Gerard het dit gelees in vers 39. Want hy het gesê dat die gees van die wat dit sou ontvang wat in hom glo. That's the activation of Christ in me. I believe what Jesus speaks through me now will be exactly like that, because if He says, let there be light, there can't be darkness. If He says there will be money in the fish's mouth, there can't be an empty fish mouth. I'll give you an example. 'n Vrou verloor haar trouring in 'n hulle praat van 'n lake in Kanada, 'n meer, ons sal praat van 'n meer in Afrikaans. En sy sê vir haar man, sy glo die Here gaan die ring vir haar teruggee. Ek weet nie hoeveel jaar daarna nie, dis 'n ware verhaal, gaan vang die man vis, en hy vat die vis huis toe, en toe die vis oopsny, toe is die ring binne die vis se maag. I mean, this is a big lake, and jy kan nou sê, ag, dit was seker nou nie, dis luck. It's not luck. What you speak with your mouth, you speak life, because of who is in you, jy het hierdie nuwe kleed aan, it's not your words, it's His words, it's His authority will come to fulfillment now. Wie van julle het al gegaan en gesê, in die naam van Jesus staan op en loop, vir 'n ou wat in 'n rolstoel sit. Die eerste ding wat jou kop dink is, sê nou daar gebeur niks. I'm going to look like a fool, right? Sê nou, ek sê dit, en dit gebeur nie, beteken dit dan nou ek het nie die Heilige Gees nie? You see, our paradigm, our old thoughts, need to come into complete synchronization with Him in us. He can heal every sickness, amen? He can speak to the blind people and say, en dan sê hy vir sy disciples, julle sal dit ook doen. You will lay your hands on the sick, they'll be healed. You will say to the blind, see, they will see. You will speak to those who are lame, they will walk. You will lay your hands on those who are deaf, they will hear. You will even raise the dead. Ek dink as ons regtig verstaan wat Jesus vir ons as bruid wil sê, and we really go, miskien is die probleem dat ons dink, maar ek is nie 'n pastoor. Of, you hear what I'm saying, ek is dalk nou nie 'n biskop nie, of ek is dalk nou nie 'n geleerde nie, hoe kan ek dit doen? It's not about what you know, it's about what He wants to do through you, and you just need to allow Him that. Jesus vat vissermanne, none of them had degrees. Oh Lord, here's my degree in fishing. I studied 3 years how to fish well. I just want to show you, and it's Cambridge, Lord. Yeah. Cambridge. Oh Lord, no, I studied at MIT. I did my heavy whale fishing license there, Lord Jesus. Look at me, I mean MIT, Lord. Hier kom op Petrus. Man, check Harvard fishing license. I mean, I studied hard, man.
You know, they teach you different lines, different baits, different this, different rods, different reels. Jesus vat 'n klomp vissermanne en hy het net vis gevang. That's what they could do. And he deposits himself in them and they have the exact same ability he had. I think the more we know, the more we confuse ourselves about the ability that he wants to show through us. Ons denke, ons paradigm, ons wynsap wil nie meer expand nie. Hy capacity. En nou moet Jesus hier inpas. As jy in my glo, hulle verstaan dit nog nie, maar die wat in my glo, sal my gees ontvang. En wanneer dit dan gebeur, dan sal ek verheerlik word. Okay, we are running for time here. So the next verse, wie het ek volgende vers gegee? I think that was Eve. Was it Carol? What did I give you, Eve? John 15. Yeah, 1 to 5. Yeah. Okay. Jesus, the real vine. I am the real vine, and my Father is the gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does not bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. You have been made clean already by the teaching I have given you. Remain united in me, and I will remain united in you. A branch cannot bear fruit by itself. It can only do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will bear much fruit, for you can do nothing without me. Amen. I mean, this speaks volumes. Something that just hits me here again, iets wat met my gedagtegang weer regkry is, dit het ek vanoggend gesê, ons probeer so hard om te lyk asof ons dit doen wat Jesus wil ons moet doen, ons lewe vir hom, I'm trying to live for Jesus, instead of allowing Jesus to live through us. Not for Jesus, but living from Jesus. Hierdie gedeelte wat Eve lees, as jy nie in my bly nie, dan gaan jy nie vrug dra nie. As jy nie in my bly nie. Ek is die wynstok, jy is die loot. As jy in my bly, sal jy vrug dra. Wat is die antwoord wat Jesus gee vir vrug in jou lewe? Wat is die antwoord wat Jesus hier gee vir ons om vrug te dra? Remain in me. Bly in my. Bly in my. Jy kan nie vrug dra nie. Jy's die loot, ek's die wynstok. As jy vrug wil hê, my vrug, bly in my. Bly net in my. My vrug sal sigbaar word. Die loot kan nie op sy eie vrug dra nie. Ek het dit al 'n paar keer gesê, en ek wil dit dalk maar net weer sê, dat mense dit weer hoor, ouens wat hulle name op billboard sit, bemark nie Jesus nie, hulle bemark hulle self. Dis die loot wat vir ouens wil wys hy het vrug. Nou die roeping van God is onberoulik, dis wat amazing is van God. God se roeping is onberoulik. Jy kan kwaad wees vir iemand en vir hulle bid, en omdat God daai ou wil genees, of daai vrou wil genees, sal hy hulle genees. Niks te doen met jou gebed nie. It is just him doing the work. So as die loot in die wynstok bly, dan sal jy vrug dra. Jy sal. Dis is it's not even, I have nothing more to say here. As die wyn, as die lote in die wynstok bly, dan sal hy vrug dra. So the only thing Jesus puts emphasis on when we talk about the vine and us as the branches is remain in me. Remain in me. Remain in me. Unity. Union. Remain in me. That's the emphasis. Not do your own thing. Not go and do. Remain in me. If you remain in me, I will do these things. What's ons volgende vers? John 17. Who was that? You, Carol. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I'm not of the world. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I will send them into the world. For them I sanctify myself, thus they too may be truly sanctified. That goes on to 21. Yeah. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one.
Father, just as you are in me and I in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Isn't that beautiful? The emphasis that Jesus gives here is unity. Remain in me. Father, as I'm in you and you are in me, let they know that we are in them. The world will see that. Will the world reject you? Yes, because he's in you. Will the world persecute you? Yes, they persecuted him. Is a person, a servant, bigger than its master? Never. Jesus is the one who's bigger. We are the servants. If they persecuted him as the master, will they persecute us as the servants? In this case, we are called sons. Of course. Jesus sê iets vir my so beautifully. Hy begin deur te sê, ek wil julle net herinner, julle is in die wêreld, maar julle is nie van die wêreld nie. You have a different operating system. Julle is in die wêreld, maar julle is nie van die wêreld nie. En dan gaan hy aan en hy sê, ek bid eintlik maar net dat terwyl julle in die wêreld is, dat die bose julle nie sal oorwin nie, sy gebed is om hulle te bewaar teen die bose. So Jesus does not say we won't have it easy. That's not what he says. He says, I'm praying for you that when I'm in you and you are in me, that you'll be able to overcome what is evil like I did it, because you have the same capacity and the same ability. Just live from that. En daar's nog ietsie wat ek hier wou sê. Soos hy, die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Daar's twee goed, vers 17 en vers 19. Heilig hulle in u waarheid. Does Jesus say they need to live holy, or is his prayer just for them to be sanctified by his truth? What does he pray for them? For them to be sanctified by the truth. Ons kan nie heiliger wees as dat Jesus in ons bly nie. Ek ontvang sy heiligmaking deurdat hy wat die heilige God is in my kom woon. Jy het die woordjie gebruik, wat se woordjie het jy nou gebruik aan die Dina? Die woordjie wat jy net sterilize. Jy het die woordjie sterilize gebruik. Nou sterilize klink vir my, dit klink nie soos heiligheid nie. Dit klink net jy steriliseer iets, jy maak dit so. Maar wat Jesus eintlik doen is, he sterilizes me against sin completely. And his holiness now becomes evident and manifested because of his presence. I'm not holy because of what I do. I manifest this holiness because he is holy. He is holy. En dan sê dit in vers 19 ook. Hy sê, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Again, not something they need to do to get holy, just his presence in them will mean they are declared holy, like he is declared holy and glorified. 1 Corinthians 3 vers 3, that was you, Vanidina. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. I say, so you are still worldly, for since there is jealousy quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere man? Yes. Yeah. 11. And then 3:11. For no one can lay any other their foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus. If any man builds on the foundation, hy is die fondasie. En kom staan net gou daar stil voordat jy nou hoofstuk 12 toe gaan. So 3 vers 3, julle moet asseblief die hele hoofstuk gaan lees. Onthou, ek haal net terwille van tyd haal ek net versies uit. Maar gaan lees asseblief die hele 1 Korintiërs 3 en jy kan sommer 1 Korintiërs 4 lees of jy kan sommer die hele boek 1 Korintiërs lees. Maar 1 Korintiërs 3 gaan oor vreeslike begeerte. So altyd is daar hierdie ding dat miskien het Andre meer salwing as ek, of miskien het Gerard 'n beter woord as ek, of dalk het Karel 'n groter gawe van genesing, of dalk het Jolandi 'n groter, ek wens ek kan profeteer soos Jolandi of okay, amen. Of ek wens ek kan bid soos Hilton. We always have that. We all have that in us. Jy weet, as ek so kan bid, jy bid daarom maar. As ek so kan sing, of as ek so kan profeteer, of as ek so kan preek. But just think about this. Just think about this. The capacity to prophesy does not come from man.
The capacity and capability to evangelize does not come from man. The capacity to pray. Ons kan bid, maar dis die Gees wat ons swakhede te hulp kom en deur ons bid en lyn met wat Vader met ons Gees wil doen, does not come from man. The capacity to lay your hands on the sick and they get healed does not come from man. Jesus is the healer. Jesus is the prophet. Jesus is the evangelist. Jesus is the teacher. Jesus is the source. So as hy die source is, het almal die vermoë wat vanaand hier is en wat luister op Facebook om te profeteer? Yes, we have. But we don't believe it. So because we don't believe it, it doesn't happen. Want vir hulle wat glo, sal strome van lewende water uit my uitvloei. Vir hulle wat dit glo. Soos ek glo, so jare terug weet ek, daar was ouens wat gepraat het, Andre, jy sal onthou in die vroeë Pinksterdae, Gerard, jy sal dit ook onthou, julle ouens wat in die Pinkster was, wat al lank in Pinkster is, het die pastore gepraat van 'n fivefold ministry. Ek weet nie of julle dit gehoor het nie. Ons het altyd gepraat van, het pastor we have the fivefold ministry. En dan sal pastore sê, jong, ek is nie 'n goeie evangelis, maar ja, ek kan profeteer, of ek kan bid, of ek kan teach, of ek kan 'n herder wees. En dan kry jy dalk 'n goeie evangelis en 'n goeie profeet, maar hy's 'n terrible herder. En dan, jy weet dan die ouens gesê, do you have the fivefold ministry? Die probleem is, as jy vir mense sê they have the capacity to do all those things, they think they're superheroes and they don't need the rest anymore. They just go on this rampant rage. I am the man of the hour. God has anointed me. God has placed me. En dan het hulle hierdie hoogmoed. En eintlik is dit Christ in me. It's not me. As Jesus uit my onttrek, kan ek niks doen nie. Ek is niks. Ek is absoluut niks. Ek kan nie een ou vanaand gesond bid in hierdie plek nie. Niemand nie. Ek kan nie 'n profesie bring. Ek sal nonsens praat. Ek kan nie eens teach nie. He's the teacher. So what is the real secret here? It's not to puff yourself up and tell yourself, I don't need you, Eve. You know, I'm the man of the hour. I don't need you. No, it's Eve. There's something that God has placed in you that blesses me so much. Want by tye mag jy dalk profeteer en ek profeteer nie, maar ek kan nog bid vir 'n sieke. You see, the body of Christ cannot autonomously live on its own. It is interconnected with Him and with each other. I need the body of Christ to function. By tye mag Bridget dalk die mooiste gebed bid, of ek sê wel moet ek kry dat sy bid, maar sy mag dalk die mooiste gebed bid, of sy mag die mooiste profesie gee. Do I now become jealous spiritually because it happens? No, I'm edified, I'm blessed, because what do I see? I see Christ coming to fulfillness in her, and it blesses me. Ek eet van hierdie vrug, ek word gebless hier. Hier trek hy weg en sy begin profeteer. Remember, it always has to come from the source. If it comes from man, it will be a lie. If it comes from man, it will turn into dust. If it comes from man, it will cause chaos. It has to come from Him. So this is so beautiful. 12 verse 13 in Corinthians 12 verse 13. For we were all baptized by one Spirit into the one body, whether Jew or Greek, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. So, een gees, wat God in sy liggaam gegee het, gedoop in een liggaam, ongeag van waaraf jy kom, of jy nou tradisioneel is, of jy Pinkster is, of jy charismaties is, of jy 'n slaaf is, of jy 'n vryman is, almal in deur een gees deurdronge. I missed one verse 11, wat sê van die fondasie. I didn't mention that, I just need to bring that in here. Paulus kom en dan teach hy binne in hierdie gedeelte oor vreeslike gesindheid, dan sê hy, want niemand kan tog 'n ander fondasie lê, as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. So Paulus said, guys, let's get it all straight. I don't care where you come from, whether you're a charismaniac, a charismatic, a Pentecostal, Pentimaniac, daar's nie so iets so nie worry nie. It might happen, hè? Iemand wat profeteer en in tale praat saam, gee sommer die eie I don't care where you're from. I don't care what your roots are. As long as the foundation is
Jesus Christ. As long as you understand the body of Christ is built on Him, He's the head, He's the highest authority, not the man of the hour, He's the... Dis hoekom ek nie hou van titels nie, want titels gee gesag, en titels kan valse gesag gee. Titels kan valse gesag gee. Ek onthou toe ek in die weermag was, Andre, jy was ook in die weermag, ja. 'n Korporaal kan nie vir 'n kaptein sê wat hy moet doen. Al is hy korporaal reg. Al is hy korporaal reg, want dan trek hy rang. Dis wat ons dit genoem het nie. Jy moet nie kom rang trek, as jy die kaptein vir Boeta, jy sal dit doen, en jy moet nie rang trek op my die kaptein. Don't use your title. You see, the danger is when man comes in and he takes the gift that comes from Jesus and from the Holy Spirit, and he makes as if it is his. Yeah, he edifies himself. It is him. It is him. It is always him. If I stand back and God heals, and He healed somebody without me praying for them, I am blessed. Amen. I am blessed. I'm not threatened. I don't feel, genade, now do you know my job. I am blessed because the Holy Spirit is now edifying the foundation of who every believer is built on to maturity in Christ. As ons nog aanhardloop agter 'n titel of 'n geseënde konferensie, God can do a miracle on a street corner bigger than a miracle in a hospital for somebody on a sick bed. All we need to be is to be present and allow Him to do it. Dan kom Paulus en hy sê dit so mooi, ons het almal dieselfde gees ontvang. Daar's nie vanaand onderskeid hier nie. Dieselfde gees, ons is deurdronge deur dieselfde gees. We just need to allow Him, dis hoofstuk 12 vers 13, om deur ons te werk. Ons is deur Hom deurdronge. Wat is die mooi woord in Engels vir deurdronge? Verse 13. How does that end in the English? What's that? With one Spirit we are all baptized. That's 1 Corinthians 12:13. Yeah. Does it, what's that? Drenched. Saturated, sê Jolandi se vertaling. Nee, ek sê. What does it say there? 1 Corinthians 12:13. Living water springing up to eternal life. No, 1 Corinthians 12:13. Sorry. For with one Spirit we are all baptized into one body, whether Jew or Gentile, whether slave or free, but all being given to drink into one Spirit. I'll look up that when it says there, see also John 7. But not only does God bring believers into Christ's body, He comes into them and lives in them. Ja, so I was looking for the Afrikaans woord deurdronge. Want deurdronge beteken, is vir my baie mooi woord, deurdronge beteken, dit is ingeweef in my menswees. Dis amper soos as ek vanaand 'n mens sou dissect, dan moet jy vir my sê, waar lê die senuwees? You need to be a specialist to see where the nerves go. Because the nerves are connected in between the muscles, in between the bones, in between the cartilage, in between the flesh, in between the arteries. It goes all over. So ek sien hierdie deurdronge is a completely, it's interconnected. You can't separate it anymore. Permeate. Drenched. Daar het verskillende woorde uitgekom, mooi woorde. Interwoven. That's beautiful. So it is intricately interwoven into a unity. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Okay, ons het nog 2 versies, dan is ons klaar vir vanaand. Efesiërs 1:20, Jolandi. And He put all 1:22. things in every realm in subjection under Christ's feet, and appointed Him as supreme and authoritative head over all things in the church, which is the body, the fullness of Him who fills and completes all things in all believers. Stop dit daar. Just let's do that first. Ephesians chapter 1 verse 22. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Want sy liggaam is die volheid van, ek lees vers 23 by, van hom wat alles in almal vervul. Isn't that just beautiful? Okay, and then chapter 4 verse 46. 46. There is one body of believers
oneness and one Spirit, just as you were called to one hope when called to salvation. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all us, who is sovereign over all, working through all, and living in all. Okay, I just want to read it in Afrikaans. Dit is een liggaam, een gees. And do you hear that? One body. What does one body mean? Does that mean that every single Dutch Reformed Church is one? Or does that mean that every single believer in every different denomination is one? That's what it means. One body, one bride, one spirit. Waartoe ons almal geroep is en in een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Wow, this is so beautiful. One Spirit, one Father in all of us, waarvan hy die hoof is. Wow, beautiful. If Jesus says that, and Paul confirms that, I want to believe that. And I want to live from that. Laaste vers is, it was only that one, hy voel toe sê, is Colossense 1:18, André. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin, die eerstgeborenes uit die dood, sodat hy in alles die eerste kan wees. As jy daai gedeelte verder lees wat ander nou gelees het, dan sê hy, want dit het die Vader behaag om in hom die volheid van die Godheid te laat woon. It's Colossians chapter 1 verse 18. In die Afrikaans klink hy so, en hy is die hoof van die liggaam. Wie is die liggaam? Sy bruid, die kerk. Hy is die hoof van die liggaam. Hy is die hoof van die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. I need to say this, then we're done for tonight. The Father is not looking for a bride that is consumed with herself, posting herself on billboards. The Father is looking for, I'm not saying looking for, that would be wrong because we are the bride. But I believe what the bride should realize is it's about Him in us. It's about His glory. It's about His kingdom. It's about His title. It's about His anointing on His bride. Not about us. When we believe that as believers, we start praying and confessing that, dan word hierdie hoofskap bevestig. Dis een ding om te sê, Jesus is die Here. Jesus is die koning. Jesus is my Here en my koning. That's one thing to say. But is He really? Is He really the foundation where you build on, and even if you lose everything, that you are still in victory? That's a difficult one. Want ons leef in 'n wêreld waar wanneer 'n mens sekere goed om jou bou, dit vir jou nie net sekuriteit gee nie, maar ook gemak. Daar's darem niks mooier as 'n skoon huis, 'n mooi geverfde plek, 'n mooi tuin, as alles mooi in plek is nie. As daar 'n matslaai deurkom, is daar chaos. Dis verskriklik. Dit gooi jou appelkar om. Jesus kom sê eintlik, as julle net besef dat ek die spulpunt moet wees. Ek wil afsluit vanaand met hierdie ding. Ek het dit al gesê en ek voel ek moet dit weer doen. Die Here het vir my 'n visioen gegee jare gelede. En in hierdie visioen wys die Here vir my koningsbed. Ek het dit al gesê met julle 'n middeleeuse koningsbed, daai by die wat noem julle daai goed die wat se goed? Ja, wat die trapeesel so oor het en oor hierdie bed, hierdie pragtige koningsbed wat goud en purper en rooi is, vloei daar liquid gold, 'n vloeibare goud uit die middel van hierdie bed uit. But it doesn't burn the bedding, it doesn't burn the duvet, it doesn't burn the sheets, maar dit vloei uit die middel van hierdie bed uit en dit vloei oor die mat en dit vloei by die kamer uit. Dis King's Room. En toe dit buite kom, toe vat 'n whirlwind dit
en dit trek hierdie liquid goud so op in die lug. Dis liquid gold. You can actually, it's so pure, you can actually see through it. The gold is virtually transparent, but the heat of it, the orange color makes that it doesn't look transparent. Maar dit gaan in die lig en dit word opgeneem deur hierdie this whirlwind, which I believe is a representation of the Holy Spirit that came on people in the upper room. En dit word opgetrek in die lig en ewe skielik word dit versprei oor die hele aarde. This liquid gold is distributed all over the earth. And where this liquid gold falls, where it hits the grass, dead grass becomes green. Where it hits a dead tree, the dead tree gets leaves and it suddenly blossoms. Where it falls into dirty brown water, the water becomes crystal clear. Where it lands in a field where there's just barren, nothing growing, there's suddenly luscious shrubs and trees and plants growing. Wherever the gold hits, it turns whatever it hits into perfect life and harmony. En ek weg is die visioen. En ek vra vir die Here wat is dit? En die Here sê, dis my bruid wat voorberei word uit intimiteit met my as die bruidegom. En my bruid sal hierdie goud vat, hierdie liquid gold, life, en hulle sal dit gaan uitdeel oor die hele aarde, en waar hulle gaan, sal lewe kom. Why? Because it's him doing it, not us. En ek glo hierdie is die tyd vir die kerk, wat in intimiteit met Jesus wil leef, met hom as die fondasie, dat hierdie suiwerheid van hierdie eenheid in hom, die verandering in die wêreld sal bring. Not theology, not better preachers, not Billy Graham's. Billy Graham's time when God placed him there was for that specific time. We shouldn't be praying for another Billy Graham. Met alle respek teenoor jou Billy wat in die hemel is en Reinhard Bonke wat by Jesus in die hemel is. I'm not saying what they did was great. God worked through them and manifested as a preparation for the sons, for the daughters who wants to live in unity and in intimacy with him on the foundation where he's everything. God does not need better preachers that can take the limelight. God needs obedient sons and daughters that can take a step back and let him be honored and glorified as the King of Kings. Ek sluit af met hierdie woorde. The Christian life is not difficult. It is impossible without Jesus and the Holy Spirit. Amen. Amen.